Podcast ini ditajakan khas oleh ejen hartanah tim Mezafai, pemenang pelbagai anugerah Pegasus dalam industri hartanah. Jual, beli atau upgrade rumah HDB atau kondo, WhatsApp Mirza di 83832145 atau hubungi Fai di 8338555. Tim Mezafai, jalan sama naik, cari rumah idaman, janji tak pernah lari. Dari kunci sampai mimpi jadi, percaya kami Tim Mezafai berdiri. Tak kira HDB, kondo atau lenden, dengan kami semua urusan jadi mudah. Impian keluarga kini tercapai, pilihan utama Tim Mezafai. Ribai Show, The Ribai Show, Ribai Show, tak kemana selindung, kontroversi panas terus kita bedung. Cakap lepas cerita memang raw, inilah suara The Ribai Show. Apa kau fikir kita soal balik? Topik hangat berani tarik, tak kisah siapa semua kita tanya. True for dare kami buka minda. Ribai suara rakyat bersuara, gelak debat kisah semua terbuka. Sedia ada papi, sedia ada flow. Selamat datang ke The Ribai Show. Selamat datang, selamat kembali ke The Ribai Show. Ya, bersama kami hari ini adalah rakan penaja kita, Tim Mezafai. Dan terima kasih kerana menemani kami di udara YouTube dan juga Spotify anda. Kita berkumandang lagi di YouTube dan Spotify, mengadakan 246 subscribers. Dah naik sikit lah. Dah naik. Tu form sikit lah. Tapi I like it lah. You like it dah? Even number. Aku nak 2468. InsyaAllah lagi 10 tahun. Boleh lagi 10 tahun? Kita target 1 tahun lah. 1 tahun kita hit 2,000 lebih lah. Abang Mizan, Abang Fai boleh sign lebih lagi. Dan manakala di TikTok juga kita telah merangkul. Dengar, merangkul. Wow. 2,393 followers. Dan kepada penganut-penganut kami. Penganut Penganut Yalah. Kita followers lah, betul lah. Yalah. Okay, to our followers, thank you for following and supporting us. Betul. Dan kepada mereka di luar sana yang telah mendengar episod-episod kami, yang telah menonton episod kami di YouTube, kalau korang suka tapi belum like, follow, share dan subscribe, tunggu apa lagi? Kalau nak lokit, bila nak ke syurga? Ya, okay. Dan sekarang ni aku dengan Nasir nak tunjuk sikit kita punya merch. Wow. Ya. Kita dah ada merch Aku cuma boleh sendiri. tunjuk half body. Yelah. Sebab kat bawah besar sangat. Yelah. Minta 3XL tapi padahal 4XL. Badan berg lah. Badan berg Kita bersama dengan penaja-penaja kami, macam mana Safaras berkata tadi. Okay, up ke sehe Abang Fai dengan Abang Mirza. Apa? Up ke sehe bang. Waalaikumsalam. Oh, bukan Up ke sehe tu dia kira apa khabar dalam Hindi bang. Apa khabar? How are you? Nampak plan aku betul lah. Pasal sebelum saya datang sini tadi bang, saya dah cakap dengan Safaras saya hari nak kacau Abang Mirza dengan Abang Fai, cakap apa khabar dalam Hindi. Pasal selalu kata apa khabar dengan bang kan, macam a little bit boring. So selalu Abang Fai nampak confused, nampak garang. Nampak confused. Abang Fai dengan Abang Mirza dah makan? Alhamdulillah. Dah. Macam tak convincing dia punya answer tadi. Abang Fai aku percaya dia dah makan. Sebab mata nampak ngantuk. Ya, nampak layu lah. Abang Mirza nampak sendiri, kira dah ada energy. Yalah. Syaboy. Satu makan roti, satu makan nasi. Syaboy. Siapa? Syaboy, dia kepala pipe. Tak kenal. Okay, so anyways, kita tak nak membuang waktu. Kita nak terus jump into the question. Ya. So Nasir, silakan ask the first question. Okay, soalan ni adalah Abang Mirza dengan Abang Fai. What's the most ridiculous reason someone gave for backing out of a deal? Ridiculous reason Okay, so ada satu ni kita pernah encounter. Okay, this seller nak jual rumah dia. Okay, tapi at last buyer dah kasih deposit pun, dia nak back out. Okay, seller nak back out. Okay, reason I tak suka buyer tu. Oh, dia boleh suka tak suka bang? Itu pasal lah. Dia kata, sorry Fai, I'm not going to sell my house to that
person. So the deal was call off Okay. So bila the deal is call off, bila seller dah sign agreement, at last dia kata dia tak nak jual to that buyer, okay, seller kena bayar something like duit saman. Okay. So apa-apa deposit yang buyer dah bayar, dia nak kena pulang balik. Okay. On top of that pun dia nak kena bayar a certain amount of fees, okay, to the buyer. Okay, depend on berapa buyer minta berapa lah. Dia kata doesn't matter Fai, okay, I keluar duit pun tak apa, tapi I tak nak jual my rumah dekat to that person. So kita tanya lah, cakap sorry kenapa you tak nak, you can elaborate more? Kata no, this is private. Okay, tapi I think maybe dia kenal di buyer ke apa lah kan. Dekat ex-girlfriend. Podcast ini ditanya. Sampai podcast ini terjadikan terpanjat aku sendiri. Okay, ex-girlfriend kata kita tak tahu lah kan. Okay, he also never ask much. Okay, so tapi dia kata dia tak nak jual to that person. Dia kata tak apa, kita keluar duit pun tak apa, asalkan I tak jual rumah I dekat to that person. Dia betul punya marah lah at the time kan. Okay, tak apa, dia keluar duit dia pun tak apa, asalkan jangan punya duit I lah. Jangan DM tepi lah. Betul. Okay, bang. So duit dia punya pasal lah. Boleh tak kalau kita sebagai tim 3 buy kan, kita interview seller tu. Boleh? Boleh bang Boleh. Sebab kalau korang tak korek, kita korek je. Yelah betul. Boleh. Kita akan tanya punya. Boleh. Tapi dia minta 350 lah. Apa dia? Apa? Dia minta 350. Okay. Abang Fai. Abang Fai boleh. Kena Pinjam tanya Abang Fai 320. Tak payah. Abang Mizan masih ada slot. Maksudnya dia punya kau kan tahu threshold dia 2,500. Threshold dia 2,500. Kita kalau pinjam 2499 dia tak pedih. Yes. Dah 500 baru dia pedih. Dia masih ada $1 beli aiskrim. Betul tak Abang Fai? Betul lah bang Abang asyik betul sangat. Makan banyak sangat ke tadi? Tapi okay, bila dia cakap gitu kan, like you know, like you all are halfway through the deal, correct? When I say that, suddenly they back out just because of that reason. Korang macam tak rasa frustrating ke? Just alah, fuck. Frustrated lah. Of course frustrated. Pasal alasan dia tak doesn't really make sense. Correct. Exactly. Cuma kita apa tu, bila kita dah tengah go through that situation, terpaksa kena professional jugalah. Yalah. Tapi act cool lah. Kena act cool, correct. Nanti bila dah settle, okay, dah tak ada rezeki lah, apa and so on and so forth. Nanti dah keluar, masuk dalam lift nak turun bawah. Kat dalam lift tu apa ada ni? Okey abang. Aku tumbuk muka dia macam gitu lah. Gerah. Aku ketuk juga kepala dia lah. Macam gitu lah kan. Aduh. Pukul-pukul lift lah. Geram lah. Yalah, commission dah terbang Syul. Betul lah bang. Commission one thing, tapi the effort to go to that extent Yalah, lah. geram lah. If it's like it's been a long following up bila kau kerja kau jaga kan. Last kerja gitu je. Ya betul. To be honest I'm very glad that I have Abang Mizan dengan Abang Fai punya response tau. Diorang punya response is actually very transparent as how you actually feel as a normal human being. Becoming a top real estate agent, going through to becoming the 36 HDB achiever, going through into becoming the first HDB achiever, going through having Pegasus after Pegasus. Dan ini menunjukkan mereka amat berterus terang lah. Betul. Diorang tak ada macam fake lah. Macam Betul. you know, klise. It's okay lah. You know this is blah blah. This is shut up lah. all the politically correct question answer. No good. You know, I inside the lift, I ZK is okay. Tak apa, blah blah. Kita ni manusia biasa. Lagi-lagi gaji kita bergantung pada tu. Betul. So kita kadang tak dapat, kita macam you know, kita act out sikit lah. Correct. Act out sikit. Tapi aku very glad that Abang Mizan dan Abang Fai tak pernah satu kali dia cakap bukan apa-apa lah. Saya punya orang, saya amat bersabar. Saya tak ada. Saya percaya kalau 15,000 tak dapat, InsyaAllah 150,000 saya dapat. Saya punya orang tanpa customers, tak ada tiada saya hari ni. Itu problem kalau itu klise. betul. Abang Fai senyum, Abang Fai. Okay, Zafras, boleh tak tanya soalan seterusnya? Okay, what's the biggest scam atau red flag yang you pernah nampak dalam market tapi tak ada orang berbual? Baik. Abang Fai hari berfungsi lebih sikit. Okay, sekarang at time kamera kita pen dekat Abang Fai. Okay, Abang Fai sila jawab. Okay, bukan kata scam lah, right? Okay, tapi kita macam we took over some client daripada ejen lain. Okay. So ada yang kata, Fai, you lain pasal dia, kita pernah panggil a few agent, ada yang kata
sebelum datang dorang dah minta transfer duit dulu. Oi. Duit Grab ke bang? Duit Grab ke? So ada yang kata macam you boleh datang tak, kita nak tanya pasal kita punya rumah lah, kita nak upgrade lah apalah. Boleh, tapi sebelum tu ada we got some admin fee tau, you kena transfer admin fee dulu, baru I boleh datang jumpa you. Kira consultation fee sahabat. Yes. So ada yang dah habis berbual, lepas tu minta consultation fee. Ada table lah tu. On top of the table lah. On top bah. Ini dah tidak atas table punya. Yelah, kalau kat bawah ada undertaker kan, dia bangun. Betul. Okay, so for us was like masing-masing. Right? Okay, so for us was like ni kita tak boleh buat apa. This is between the agent yang datang rumah dia tu and that person. So dia klien pun dah macam tak feel comfortable lah. Okay, belum apa kau dah minta duit. Right? Okay, so bila dia panggil kita, how we explain to the customer, we go to the transparent side. Okay, apa-apa cash yang dia nak kena keluar, apa-apa duit yang dia nak kena standby sebelum jual rumah dengan selepas jual rumah, semua ni kita akan open on the floor. Wow. Right? Okay, so for us is kita tak suka sembunyi right? Okay, so apa yang kita tahu, apa yang kita nasihat to them, okay, these are the things that you need to prepare. Okay, ni yang you perlu bayar. Okay, ni yang duit yang you nak perlu you need to standby. Right? So everything we'll tell them. Betul lah. Patut bersopan santun lah Bang Fai. Ya, betul. Sampai buka pun duduk kat atas lantai. Betul. Duduk bersila Bang. Yelah, betul. Dia bukan duduk kat table buka lah. Ya. On the table lah dia kata. On the table. Bukan on the floor tadi. On the floor. Yalah, on the floor lah. Sopan santun. Dia ikut Jennifer Lopez. On the floor. Okay, tapi speaking of which, I think in the very very early episode, diorang pernah cakap that how transparent they are is that when any payment involved, any cash value ke apa kan, there will always be an invoice. Correct. So I think I remember this. Orang cakap everything is ada macam black and white lah. Pasal bab duit orang tak main-main lah bro. Nanti kena saman habis ya. But I feel that it is justifiable lah that Abang Miza dengan Abang Fai buat benda ni, so that dorang pun actually membuat kerja dengan senonoh. Kira assurance to the officers, officer pula, assurance to the HDB officer dengan klien juga. Yes. Tapi bang, boleh tak kita tanya, macam so-called yang tadi you cakap yang admin fees, consultation fees kan, did your client tell you how much it was? Dia bilang okay, in a range of a few hundred lah. Ice cream pun tak mahal gitu tau bang. Betul. Kira mana dia boleh, agent tu boleh korek, dia korek. Yalah. Dia follow lah, sikit-sikit jadi bukit lah. Tapi pernah tak abang ditanya sebagai agent kan, bila diorang jumpa tim Miza Fai duduk satu meja on the table lah sorry, Fai dengan Miza, ada tak consultation fee sebelum kita continue our conversation? Tak ada. Normally when the client WhatsApp kita nak set appointment, they will ask first over the phone. Kalau kita ni tanya-tanya dulu belum lagi confirm tapi since we are going to take up your time, ada bayar apa-apa tak gitu. So we say tak ada lah. Yeah. So of course we say consultation is free. And then moving forward baru nanti kita plan lah apa nak buat. Okay. Tapi kita ada klien lepas dah consultation, kita dah nak jalan, dah keluar pintu, dia kasih ampau. Okay, kita pernah dapat ampau. Ampau memang. Ampau dapat. Rezeki lah, rezeki. Betul. Sekali dah turun bawah, dapat ampau. Sekali buka, 50 boy. Ya, setengah jam juga pergi beli aiskrim. Orang cakap setengah tank pun cukup Dia beli Ben Jerry. Dia beli Ben Jerry. Ben Jerry mahal. Aduh. A couple of time. Pada pop. After couple of time kita dapat envelope. Makanan jangan cakap lah kan. Yelah. Butabak. Butabak tak lah. Kita on Western bang. Patutlah dapat. Yelah. Patutlah dapat butabak hari tu. Dapat orang tanya jam duit lain kali mutabak kira red flag lah. Apa dah? Mutabak kira red flag. Red flag lah. Okay bang, tadi speaking of, you ada mention pasal upgrade downgrade kan. So I nak tanya sikit lah pasal keuntungan. Okay. So you know when people talk about HDB being an asset, not HDB, sorry, property lah, rumah being an asset and everything. So dorang always believe that bila aku beli at this price, nanti lagi 5-10 tahun harga akan naik. Okay, so I want to ask, as young people macam kita, we are always macam thinking of buying BTO, you see. Okay, so macam BTO ni, MOP ni apa? Like how long is it, and dia punya keuntungan tu macam mana MOP?
Right. So we get this question banyak kali juga lah. Okay. Quite frequent. MOP ni is that time where you buy a property and then you need to hold the property for a certain period of time. Okay. Technically it's 5 tahun lah. Okay, well not 10 years lah. Because I heard some people say So 10 the years. newer ones yang ada location yang hot semua, of course that one 10 years. Generally tempat biasa lah, macam Tampines, Yishun ke apa. Okay. So always about 5 years lah. Alright. You cannot simply beli lepas tu jual besok. Okay. Kan? So the holding period minimum is 5 years lah. So minimum occupation period occupy lah. Okay, occupy, the period okay. for 5 years. Generally for BTO rumah ni memang selalu naik punya kan. So tak ada yang turun. Bila beli murah, jual tinggi, then that buffer in the middle that's what your profit is lah. Understand. Okay. So that means kalau macam even dia ada hutang pun kan. Hutang apa? Kira macam like you buy the BTO, confirm you are on loan what? Oh, you take the loan, yeah. Okay, Correct, so correct. like macam the untung is technically the house value minus off your The house value minus the loan that you Yang pinjam hutang lah. HDB, and then the CPF amount that you dah pakai throughout the berapa tahun you tinggal tu, okay. and then you dah deduct semua, that balance is your untung lah. Oh, Yeah. okay. And today punya concept, I think roughly BTO the least kita pernah encounter untung is about maybe 230,000. So that's the least lah. The least, yeah. Paling tinggi I think about close to 700. Understand. BTO bang, Yeah, BTO, correct. 700,000 bang. There's a lot though. That's fucking a lot sia. Sapo. Tak. Jangan maki. Tak ada. Pasal aku dia HDB baik. Yelah. BTO. Untung dia dah almost 700,000. That's why. So okay, so let's say I am that customer lah. I am that person Yeah. 700,000 I dah untung tau. Bila ni dah tolak utang HDB. HDB for the loan and everything. Okay. So now I want to purchase a house. Boleh tak I beli rumah yang let's say 500,000 tapi I bayar full cash? Boleh. Kan? As long as you mampu lah. Oh. If you can afford to pay in full CPF atau half CPF, half cash atau full cash, you boleh lah. Oh, okay. So there's no term of like macam I nak kena beli, I nak beli tapi I nak kena like Jam. have to go through loan. Tak dia tak macam kedai kereta. Okay. Macam kereta tu, you beli kereta dekat show flat. Kalau you cakap nak beli in full cash, diorang tak suka. Oh, dia tak suka bang. Tak, pasal Because diorang they cannot get the interest kan. Dia nak makan bunga from you all. Tapi rumah tak. Rumah kalau boleh bayar. Oh, Doesn't matter. Tak kisah. Okay, so saya ada soalan bang. Soalannya untuk Abang Fai. Pasal dari tadi dia macam fidgeting baju dia kan. Dia nak jawab. Aku nak kasih dia airtime lebih lah. Yelah. Abang Fai, soalannya adalah, misalnya kata saya ada rumah tapi saya sign kontrak kira 45 tahun baru saya habis bayar lah. 45 tahun ke 25 25 siapa? 45 lama sial. 45 sampai kau mampu siapa suruh kubur. Kicau tau. Kau jangan pandai-pandai. tak tahu cakap tak tahu. Okay, 25 tahun lah bang. Kira 25 tahun saya sign. Tapi saya misalnya katalah saya dapat duit kira $1,000,000 lah dollars. Saya dah boleh bayar semua hutang-hutang saya, kira HDB sekali. Kalau saya bayar, ada tak interest yang saya kena bayar dengan HDB? Okay, so this one is kalau some of kita punya client ada situation, fine, I ada rumah ni, tapi I masih ada hutang rumah ni $50,000. Okay. So sekarang $50,000 tu kalau you nak bayar habis duit hutang tu, you nak bayar pakai apa? You nak bayar pakai CPF ataupun pakai cash? Okay. So Pakai daun boleh abang? Pakai daun. Boleh belah. Orang Form abang Fai tadi. serius ke bual lagi macam. Silakan abang. Maju lah. Ada pasal kalau baju abang macam daun-daun kat luar. Okay bang, teruskan. Apa tadi Tak ada pasal. Okay, so if kalau ada balance outstanding lagi 50,000, you bayar pakai cash. Okay, so balance you bayar pakai cash, then no issue. Kira kan there will be no interest tag on the 50,000. Okay, tapi kalau balance 50,000 tu you ambil existing, you ada CPF you ada lagi balance 50,000, you ambil CPF you bayar di hutang 50,000. Okay, so interest you akan naik. Okay. So always remember, lagi banyak CPF you pump inside the house, interest akan naik lagi cepat.
Okay bang, adakah this interest that we are talking about is the same as what they mentioned, accrued interest? Betul. Yes. Wah, pandai Zafaras. Pasal baru teringat. Abang ada opening kan? Boleh ambil dia bang. Boleh. Nanti minggu depan saya ambil exam. Oh. Oh. Kau tengok Abang Fai dia punya bias. Pal kau dia cakap okey dah. Pal aku tak ada tempat lah. Okay, tapi bang, can you explain more about this term called accrued interest? Pasal tadi you mention pasal the more you pakai CPF, the more interest naik. Yeah. Tapi adakah CPF ni, pasal CPF ni is built to help us what? To buy a house gini. But why they incur this accrued interest? Okay, accrued interest ni macam you beli rumah pakai bulan-bulan you bayar pakai CPF. Jadi kan you bilang CPF aku nak pinjam CPF, aku nak bayar duit rumah bulan-bulan. So CPF charge you interest. Walaupun CPF tu you punya own CPF, tapi you tetap kena interest juga. Isn't it unfair? It is our hard-earned money. Suddenly they charge us interest. Yes, something like that. Okay, so this is the reality lah. Okay, so okay. Tapi kalau duit rumah tu kita ada klien, okay, bulan-bulan dia punya CPF maybe 1,000 ni dia boleh bayar duit rumah bulan-bulan, tapi dia tak nak, tak nak Fai, I rather pay cash 1,000 every month. Pasal dia nak kurangkan demi interest. Understand. Okay, so the lesser CPF dia pakai, the lesser dia punya interest lah. And then bila dia jual itu rumah, so dia tak payah bayar banyak interest lah. Betul. Correct. Okay bang, kita nak kira soalan ni yang soalan terakhir untuk Kejap. Okay, can I have the last question later? Later. Yeah, it just pop in my mind. Cannot. Later, Go. after the episode. The next episode. The next episode. Tapi takut topik lari. That's not my problem. That's you problem. Okay, soalannya adalah, give me 3 factors why they should choose Mirza Fai as their real estate agent. Start with Abang Mirza, lepas tu Abang Fai. Boleh tak? Okay, on. Okay. So I think the number one reason that you should engage us as your realtor, I think we have a very healthy and proven track record. Okay. Betul. Spoken like a True pro, True consultant lah. True consultant. Betul lah. I mean we have a lot of accolades and award to show lah. So all these thing memang kita kerja keras apa. Betul. So kita memang betul, kita ada proven track record lah. Okay, and then kita pun straightforward. Okay, tak ada simpan-simpan. I think most of the clients yang bilang kita, they happy to engage us because we are quite easy to work with. And we are being very transparent. Something yang Fai dah mention banyak episod lah. I think we are very transparent. Straightforward. The third one bang? Dah bagi 3. Oh dah bagi 3? Dah. Ya ke? Dah kali dengar betul-betul. Dah kau ajar. Okay, so Abang Fai betul. Okay, so question is kenapa kena engage us? Okay, pasal senang cakap, kita celebrity lah. Betul lah. Artis. Biasa. Artis. Kadang-kadang kita humble. Ya ke? Tadi macam tak humble ni. Abang Bisa punya jawapan humble. Oh gitu Abang Bil macam update sikit. Banyak YYP bang. Macam orang kan suka jumpa. Okay, orang kan suka jumpa macam artis. Betul bang. So apa yang kita tengok di sini, diorang suka engage celebrity property agent lah. Betul. Something like that lah. Right? Okay. So macam kita ni, siapa lah kita kan? Betul. Kita bukan celebrity, okay, tapi we try to be something like them lah. Right? Okay. Then also for us is kita work in a team. Okay. So kita punya back end, kita punya structure is very strong, solid lah. Okay. So kalau I tak ada, Miza ada. Kalau Miza tak ada, Sirtu ada, Din ada, Man ada, Lin ada, semua ada. Okay. So kita ada strong support behind us. Okay. So selalunya kalau you engage a property agent, satu je lah. Okay. Tapi for us, kita ada a few of them lah. Betul. Handle you punya property inquiries ke apa ke. Okay. Tadi dia cakap dia ada, Abang Fai ada, correct. Lin siapa-siapa ada kan. Correct. Next Safaraz pun ada. Yang penting dia reject aku. Tak apa, aku call Malik Chong abang. Okay bang, I think I got one spicy, not spicy, but I think it's very good question. Okay. To be asked for the next episode. Okay. Actually I got 2.
So kalau korang nak tahu apa question tu, korang kena stay tune lah. Ya, betul. Okay, Nasir, carry on Nasir. Podcast ini ditajakan khas oleh Ejen Hartanah Tim Mizafai, pemenang pelbagai anugerah Bengazes dalam industri hartanah. Jual beli upgrade downgrade ke HDB kondo dan private, WhatsApp Miza di 83832145 atau hubungi Fai di 83338555. We assess your numbers first, so every move is right supaya keputusan anda tepat, selamat dan menguntungkan. Follow mereka @teamizafai di Instagram dan juga TikTok untuk tips, strategi dan video listing terkini. Dengan itu, Safaras wrap it up. Okay, terima kasih kerana menonton dan mendengar episod kali ini. Kita akan bersama lagi dengan Team Mizafai selepas ini. Catch us on the next episode. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Salah pula picit.